ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. 16 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазоратҳои корҳои хориҷӣ, мудофиа, корҳои дохилӣ, кишоварзӣ, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик тағйироти кадрӣ амалӣ намуданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Ҷамшед ва Абдуллозода Саид Асрор ба вазифаҳои масъули ҳайати фармондеҳии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Асозода Нуралӣ муовини якуми вазири кишоварзӣ таъин карда шуданд. бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумъазода Маҳмуд мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, Салимзода Салим сардори раёсати кишоварзии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Давлатзода Зулфия сардори раёсати рушди иҷтимоии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Амирзода Маҳмуд сардори раёсати рушди инфрасохтори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Қодирзода Сайазам сардори шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Арабзода Хуршед сардори корхонаи воҳиди давлатии таъмиру сохтмони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Раҳимзода Тоҷиддин муовини сардори раёсати рушди инфрасохтори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Собирзода Фарҳод директори корхонаи воҳиди давлатии комплекси табъу нашри Шарқи озоди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд. бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар хизмати давлатӣ Вализода Одинашоҳ аз вазифаи сардори шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Абдуфаттоҳзода Гулҷаҳон аз вазифаи сардори раёсати рушди иҷтимоии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои намояндаи ваколатдори вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди маркази минтақавии ҳамоҳангсози иттилоотии Осиёи Марказӣ оид ба мубориза бо муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотерапӣ ва прекурсорҳои онҳо, сардорони шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон ва ноҳияҳои Варзобу Тоҷикобод, муовини аввал ва муовини сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссарони ҳарбии ноҳияҳои Кушониён ва Леваканти вилояти Хатлон, ноҳияи Шаҳри Нав ва ноҳияҳои Зафаробод, Спитамен ва Ашти вилояти Суғд ва директори гурӯҳи татбиқи лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯи ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик кадрҳои ҷавону соҳибтахассус ва дорои таҷрибаи роҳбарӣ таъин карда шуданд. зимни суҳбат бо кадрҳо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба кору хизмати софдилонаю содиқона дар мадди аввал гузоштани манфиатҳои давлату мардуми Тоҷикистон, ҳифзи шоиста аз манфиатҳои ватан дар арсаи ҷаҳонӣ, таъмини волояти қонун, тарбияи кадрҳои ҷавон, аз худ намудани забонҳои хориҷӣ ва техникаю таҷҳизоти муосири соҳавӣ ва баландбардоштани омодагии доимии қувваҳои мусаллаҳаи кишвар ҳидоятҳо намуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Аморати Муттаҳидаи Араб озод намудани Шарифӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифӣ Баҳодур Маҳмудзода бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Аморати Муттаҳидаи Араб ва ҳамзамон сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар шоҳигарии Баҳрайн озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия озод намудани Гулов.
مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. گلوف اشرف جان شیرالیویچ با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان شهر دوشنبه 16 آگوست سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه فرمانده قشون‌های خشکیگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سفرعلی زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. سفرعلی زاده رحمان علی دولت از وظیفه فرمانده قشون‌های خشکیگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان شهر دوشنبه 16 آگوست سال 2024. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 16 آگوست سال 2024 درباره از وظیفه معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان عاید به تیاری جنگی آزاد نمودن سفرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سفرزاده جمشید سفر با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان عاید به تیاری جنگی آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبدالفتاح زاده گلجهان عبدالفتاح با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه سردار ریاست رشد اجتماعی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان شهر دوشنبه 16 آگوست سال 2024. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ولیزاده آدینشاه با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه مدیر شعبه دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان شهر دوشنبه 16 آگوست سال 2024. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امیرزاده محمود حمید با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون سردار ریاست رشد اینفراستراکچور دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان شهر دوشنبه 16 آگوست سال 2024. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فیض‌الله زاده قربانعلی باباجان از وظیفه دیرکتوری کارخانه واحد دولتی کمپلکس طبع و نشر شرق آزادی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان شهر دوشنبه 16 آگوست سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عرب تعیین نمودن گلوف. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. گلوف اشرف جان شیرالیویچ سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عرب تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان شهر دوشنبه 16 آگوست سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره فرمانده قشون‌های خشکیگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سفرزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. سفرزاده جمشید سفر فرمانده قشون‌های خشکیگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان شهر دوشنبه 16 آگوست سال 2024. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 16 آگوست سال 2024 درباره معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان عاید به تیاری جنگی تعیین نمودن عبدالله زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند عبدالله زاده سید اسرار سعید معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان عاید به تیاری جنگی تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان
از 16 августи соли 2024 درباره معاون یکمی وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن اساسزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند اساسزاده نورعلی محمدالله معاون یکمی وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمعه‌زاده محمود مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل اقتصادی تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 16 августи سال 2024. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دولتزاده زلفیه دولت سردار ریاست رشد اجتماعی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 16 августи سال 2024. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سلیمزاده سلیم زایر سردار ریاست کشاورزی و حفظ محیط زیست دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 16 августи سال 2024. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امیرزاده محمود حمید سردار ریاست رشد اینفراستراکتور دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 16 августи سال 2024. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رحیمزاده تاج‌الدین سفرعلی معاون سردار ریاست رشد اینفراستراکتور دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 16 августи سال 2024. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قادرزاده سعید اعظم طالب مدیر شعبه دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 16 августи سال 2024. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 16 августи سال 2024 درباره دیرکتور کارخانه واحد دولتی تعمیر و ساختمان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن عربزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند عربزاده خورشید سیولی دیرکتور کارخانه واحد دولتی تعمیر و ساختمان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صابرزاده فرهاد عبدالرحیم دیرکتور کارخانه واحد دولتی کمپلکس طبع و نشر شرق آزادی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 16 августи سال 2024. بیننده های عزیز برنامه اطلاعاتی اخبار رو ادامه می‌دهیم. در شهر دوشنبه دور سوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است ادامه دارد. امسال شماره داوطلبان آزمون زیاد بوده. هر یک اشتراکچی با آمادگی خوب دانش و مهارت خویش را معرفی می‌نماید. یوسف غنیزاده همکاری ما در این موضوع گزارش می‌دهد. فروغ صبح دانایی کتاب است. تحت این عنوان همساله در مملکت آزمون جمهوریوی برگزار گردیده. تمام قشرهای جامعه در آن اشتراک می‌نمایند. دور سوم آزمون مذکور در شهر دوشنبه ادامه داشته. در مجموع امسال 468 نفر در این دور از 4 ناحیه پایتخت از روی نومیناسی‌های پیش‌بینی شده دانش و مهارت خویش را معرفی می‌کنند. روز دوم است که در پایتخت تاجیکستان شهر دلارای دوشنبه دور سوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است جریان دارد. امسال مشاهده می شود که داوطلبان این آزمون بیشتر شدند و خاصه جوانان و نورسان با یک آمادگی جدی نزد هیئت حکمان برآمد میکنند. این اقدام برای دریافت چهره های نوی سخنور و سخندان ایجادکاران اصیل زمینه میگذارد و در برابر این
онҳо бо тӯҳфаҳои пешбинишуда қадрдонӣ мекарданд ки дар оянда барои ҳавасмандии ҷавонон заминаи мусоид фароҳам меорад. Бояд гуфт ки бо ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли шашум аст ки дар саросари мамлакат озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор мегардад ва аллакай аз 5 соли қаблӣ натиҷаҳо ва самари ин озмун хеле ҳам хуб аст, зеро зиёд ҷавонони донишманд донишвар рӯи саҳнаи ҳунар омаданд ва дониши худро, сатҳи саводнокии худро ба ҳайати ҳакамон ва дар маҷмӯъ ба кулли мардуми Тоҷикистон муаррифӣ намуданд. Ба назар мерасад ки довталабони озмун имсол бо тайёрии ҷиддӣ ва аз бар намудани шумораи зиёди ғазалу достон ва қасидаву ҳикоя то даври сеюмро хат гирифтаанд. Ба ибрози аъзои ҳакамон, иштироки довталабон нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд буда, баромади онҳо низ фарқкунанда аст. Фарқи озмуни имсола аз солҳои пешин дар ҳамин аст ки хонандагон бо як шӯру шавқ, бо як тайёрии ҷиддӣ иштирок меварзанд, зеро ки дар даври сеюми озмун хонандагоне ҳастанд ки дар солҳои қаблӣ иштирок карданд, таҷриба доранд ва ман гумон мекунам ки баргузории ин озмун барои дар оянда пайдо кардани чеҳраҳои забондон бисёр саҳми арзанда хоҳад гузошт. ҳамзамон ба ин васила дар оянда метавон гуфт ки эҷодкорони наврас ки имрӯз дар паси мизи донишҷӯӣ ё хонандагӣ нишастагӣ ҳастанд, дар оянда яке аз беҳтарин эҷодкорон хоҳанд гардид, зеро ки хондан ва аз ёд кардани асарҳои бадеӣ, хондани шеърҳо худ як заминае ҳаст ки инсон метавонад ки дар оянда як эҷодкор, як шахсе ба воя бирасад ки мақому мартабаи худашро дар зиндагӣ дошта бошад ва ҷаҳони маънавии худро бо азбар кардани осори манзуму мансур метавонанд ки бой кунанд. این وطن را نگر به چشم خرد، جوهری آن بسه بزرگتر است. از فریب خریطه باید رست، تاجیکستان بسه بزرگتر است. 4 سال بیننده‌های عزیز و گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. شما رو با دیگر خبر و گزارش‌ها در نشرهای من بعد برنامه‌های اطلاعاتی اخبار شما امروز آشنا می‌سازیم. سلامت باشید، خیر خوش نمی‌کنید.